bun pi bara ni nak kaleng jungi kino mikmat jong kari boy progressive PWD workers union kadi ko union kadi ko union ko register naman ta kino PWD ha boy te nak kaleng jungi ni kwa ban ai bor mata sni halor ki point per bing la summit ki jing tho ki bor bo halor PWD te nak kaleng jungi akini si balda bakale potrik banai badam ni la summit ka we charter demand jungi sha Menteri PWD kata Pak Presiden Tan Song di jong PWD in charge jong karut na tab isiba sekiat lamare ibadi Minister in charge of PWD building barkom juro isa iba tijin nang nong ibadi Honorable Secretary jong PWD road building chupor tanah kalian ko jungi na bantah kinong tre PWD haboy khamtami casual nila summit ke jing tho bar jing tho jungi ka jikar pat jungi ke bor bahalor kalong nong rem bolong ban pentrekam ya barokhat ki points ki class ki bodon hapo jong ka megalia regular ka shor ka school 1996 kumbolong hodu manta ka jing lap jungi kilomba bon kinong tre casual hapoi krimi regular mta bol punsnam kidon ki bladon ka post nam khasan snam post nam live post nam ro te nakaleng jungi ngimla am kodokti mono bakla mono bayu mono pada ban pet nyimla ban dokti ni na nakaleng tungi kum ka union ni don tanga jingkar pat shibor bahalor ban sung baha ban pentrekam no ya barokhat ki point ban ki clause ki don hapo jongka megalia regular ka shor skim 1996 te kum bakatu kene ka skim ki kan ko shai bolok ong shai bolok kino ki cash blocker ki batrekam hapo jong state government ki department bangan hapo state government ki bala tre pala ka post nam ki don hak buni regular kata kabar kelomba ada don ki post ha group di ana group for on state comment ni ki balat ki kila apply le kelong fit ki post balat lalu kita murim nak keleng ni kerpat ki berbalor belomban pentrekam ki point ki close jangka megalia regular ka short skim 1996 tak dia ro ha jujing tho jingi syarat demand bang la smith ki bor balor ila thoro long ka jing kerpat nak keleng ni kelomba kin pentrekam ya ka pf ha state government kumbolong du menta di dap da kajing sngo benyau pelong jing sorit adu ta belum ba ngilap pelong ka EPF scheme kan penterikam state government jungi akibat penterikam ki di external government but ki private companies dan entities apa state hari ki office sarkar jong ka state government jungi kan penterikam ya kan scheme ka EPF ka belong providential fund jong kinotre di donro kum ka ASI ka pede ka scheme nam ta pang wisdom nam ta kinong train tum kene rekom don te ki overtime alawan so ngila ba dum ta kim don ha posted comment kum tam kale pridi department chori boy bingila manta te nakaleng jungi tho ro jing tho jungi ni shaki bor bahlor kerpat eki bor petrikam eki kategori per kum ki unskill ki semi skill ki skill highly skill nakaleng jungi kerpat bor bahlor bolong ba kine ki unskill level ki bangat nam ta kinong triple d ha boy riboy district ai ki dik ba po lai hosnam kini ki semi skill ai kedai snam reduce nam ki skill kategori kedai reduce nam dik bahado nice nam di flash post nam sheneng ai kini ag highly skill karum kaneka megalia regular kashor workers scheme 1996 dan nakaleng jungi la ni thoro shiki bor bahalor jing kerpat jungi kalomba ai bagi bor bahalor kin pelam mi jing don kam ikhtiar kitar ke ba kinotri ke don kaman kasni kata ni tho shiki blong kum kini ki glove mo nata ki kini ki rubber boot ro ki juti phong juki khamtam shabhoi baslam ki bon sak bisen de bon don bon apade ki nong trai ki blong ba kim don ki boot ki babyang ki juti babyang te long de phong da slipper long ka bo jing ma banam daw jong ki bisen me knyang per tana klen jing kerpat shiki lor ki rubber boot ro tingi kerpat ro ki hado crane code nata kerpat ki hado ketiar kita kam ki wat ki machine ro nomor kumpulong hodo mentar lomba kabde ke baso iki ban shku khoi iki plangi kinyot ya ke surop hari boy nakadau jong ke jinjor prat islam tikine ki wat jong ki rom ta kabde shu baso iki belong pun khoi thalor kata kirpar long bala ek bor bahlor ki pet ki mission ge ni ki thoro shi bor bahlor kirpar shi bor bahlor bak betrekam ya kum kan internal complaint committee bangilap ya ki office of per kembang ngilap seri boy lembak RTI per ngilap apa katakan ter complaint committee keman pet ya ki sexual harassment juga nong tre kam ju include iki
nong tri casual. Kini nong tri casual ki ba ngilap nong belas ni ba tri bun senam. Telur kan nong rem nak kalian jungi kerpat iki berbahalar pelomban include lang ne ban kentup lang ya kini nong tri casual hapo juga tengah complaint committee but ekataro kerpat iki ba ki notify kin wa ki notice board kenam ki nong tri kinte kata to kata nak kalian jungi. Dishbun.